дар ҷавонӣ тавба кардан нашъаи паёнбарӣ ist. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таоло ва баракотуҳ ба кулли нафароне ки алҳол моро тамошо карда истодаин ва ба кулли он нафароне ки дар шабакаи мо обуна шуда ҳастин. Худованд нигаҳбонатон бошад. хуш ба ҳоли инсоне ки аз роҳи бад тавба карда ба сӯи худо боз мегардад ва хуш ба ҳоли он инсоне ки ребро ба хотири худованд тавба мекунад. як сабте гузашт барон бародарамон бо додарчаамон Абдурозиқи 16 сола устозамон Қори Мирзо Маҳмудҷон дар бораи инҳо як чанд суханҳои зебое зад, яъне ки як ҳадия ба инҳо буд. ва чандин бародарони дигар ба устози мо ҳар суханҳои ноҷо заданд. Мегӯянд ки дар кадом касбе ки бошӣ ӯ касба дастгирӣ мекунӣ. боз ҳам як реперист ба қори кулли Қуръон атфия додааст. худованд нигаҳбон бошад. ин Қори Мирзо Маҳмудҷон устозамон барои чӣ аламаш кард? барои оне ки чандин нафарҳо дар комментари ҳамин Абдурозиқ нависиянд ки касе дар ҳамин дизлайк мемонад ё ки дизлайк мондааст, модарша Барон ва Абдурозиқ фалон кор кунад. шояд ки ин хориҷони мо дизлайк монда бошад. барои оне ки реп аст, ҳаром аст, ба ҳамин сабаб дуромада аст амуда дизлайк монда бошад. шояд не ки муҷода бисёри бародарон ҳастанд, бисёри қорибачаҳо ҳастанд ки хуш надоранд ҳамин хел чизҳоро, меборояша мега биё будуром да дизлайк мону. не ки бародари азиз, ӯ барои фоидаи ҳамин шумо ҳаст. ин бародари мо барои фоидаи ҷони ҳамин Абдурозиқу Барон гуфт. Барон ман фикр мекунам бисёр бачаи хуб аст. аз оне ки рафторҳояш агар аҳамият дем, бачаи хуб аст, аммо ҳамин реп дар хунаш шишта аст. қориҷони мо ба ин Абдурозиқ гуфт ки додарҷон, ту ҷавон ҳастӣ, дар ин ҷавонии худ хунта ба реп ғаж накун. он қадар завқи суруд хондан дорӣ, ба мисли Сами Юсуф бухон. дар бораи модар, падар, ватан, пайғамбар ва нашидҳо бихон иншоаллоҳ. ҳамин ниҳол, ҳамин дарахта дар ниҳолиш ӯро ҳар сал тов дода мешавад. вақте ки ӯ бузург шуд, ӯро дигар рост карда намешавад. аз ҳамин сабаб ин додарчара гуфт ки ту ёш ҳастӣ, хунатро ғаш ки кардӣ, ту бузург шудӣ, ин аз хуни ту баромаданаш амре маҳол мешавад. яъне ки ҳозир ҳамин реперистое ки 10 сол реп хондагӣ ҳастанд ё ки 7-8 сол реп хондагӣ ҳастанд, ҳамонҳоро агар бирем бигӯем ки ба хотири худо ҳамин репа бас кир, намекунанд. шояд ки бикунанд, дер яке аввора наметавонанд, барои ин ки дар хун шиштагӣ аст. аммо ман на ба реперист чикор дорам, на ба приколист чикор дорам, на ба артист чикор дорам. аллоҳ ҳамаро ҳидоят кунад. касе чӣ коре мекунад, кардан бигирад. ҳар коре мекунӣ бикун, фаромӯш накун ки мемирӣ. ин гап барои ҳама басанда аст. ҳар коре мекунӣ бикун, фаромӯш накун ки мемирӣ. ман кор надорам, корам намегирам. вақте ки дар устози ман атвия доданд, бароям хеле сахт расид ки ин устози ман ояти Қуръон хонда истодааст, ҳадис нақл карда истодааст. нахоҳ ки дар ояти Қуръону ҳадис боз реперист гап ёваду гап занад. он қадар гапдони бародар, марҳамат аз пеш биё. қори кулли Қуръон ҳаст. алҳамдулиллоҳ. барои қори шудан медонӣ чанд қадар мезанӣ, чӣ қадар ҳасобҳо мекашӣ. барои реп хондан ҳеҷ мушкиле нест. ман ҳам метавонам. ман ҳам реп хондан метавонам. аммо қори шудан мо хеле мезанем. ин танҳои бародароро дӯст дошт. гуфт ки бародармон Барон гуфт, бародармон Абдурозиқ гуфт, бародар гуфт инҳора. гуфт ки шумо ҳамин кора накунед. ҳамин Абдурозиқ агар аз ҳамин роҳиш баргардад, нашид бихонад ба мисли Сами Юсуф, Моҳир Зайн, Мишари Рашидӣ, чӣ қадар аз худиш шавад, аз худиш ба гардани ман метиём ба хотири Аллоҳ ки савобаш ба ман бираса. ба ман ягон суми инҳо лозим нест. клипошона майхушон, ҳама чизшона айхушон, ин бихона, ҳама расхоша иншааллоҳ ман метиём. ман алҳамдулиллоҳ айрӯи ягон кас барои ман сум кор карданиам нестам ва ягон касам иншааллоҳ ки
خفه کردنی هم نیستیم. از ما خفه نشویم برادران عزیز. ما هم چون برادرانه با خودم میگویم که به همه بران میگویم که آدمی بد نیست، آدمی بد معلوم است. هستن شخصیت هایی که نامشون هم بگیریم بسیار دشنام ها میتین الله هدایتشون کنه، رپریست ها. یکم عبدالرازق جان دادرم، یعنی که پدر و مادر همین عبدالرازق اگر ما را گوش کرده ایستاده باشین، این وابسته از شما هست. این کودک ناگار نیست در اینجا. شما میتونید که سر راهی را گرفته، شما میتونید که یک سخن تربیوی نشونش دین، یک درباره مادر بخونه، درباره وطن بخونه، درباره پدر بخونه، درباره مثلا یک ریب دا کوش کردن و بعد بایدوی بی‌معنی عاشقی و همین چیزا دا نروه. تربیوی کند که یک کس ایو فایده میگیرد. درباره وطن بخونن مردم با ذوقمند وطن میشه، دوستدار وطن میشود. اما همه خواندن و در مابینش رپ کشکی کردن، انا همه رپش بسیار باور بکنید ناخوب است. رپ گفته یک چیزی بی‌آدابی را میگن، روی عقل گیریم یک چیزی بی‌آدابی میگن. باور بکنید همین رپ برین در پیش یک انسان از خدا میترسیدگی، یک قاری و یک مولا و یک شیخ بمونین، در نه در تاجیکستان، در دیگه دولت هم بمون بگو که همین چی خیلی بعد میگه که چی خیلی. باور کن دوستی عزیزم بران در هر یک سخنت میشنوم نام الله را میگیری، الحمدلله مسلمان هم میگویی، برای تو از این رپ برآمدن خیلی آسان است، چون که تو با خدا خیلی نزدیک هستی، خیلی آسان است. من هم میتونم، من هم میخوندم، لیکن من به خدا قسم به خاطر الله میگویم اگر بخونی اما یگان تشمود یگان چی نمیگم. کدامت رپ میخونی، ارتیستی میکنی، چی کاری میکنی نمیکنی، کردم بگی کار دو ندارم. وقتی که برای چی در این سب گفته ایستادم، در استاد مقاری میرزا محمود جان برادری نزدیک من عطیه دادن، علامم کرد که چقدر در آیت قرآن عطیه میتی، چقدر در حدیث پیغمبر عطیه میتی. مرا عطیه دادن گیرم، من پروا ندارم. ما در یاد نمیاد چندین ویدیو شد، من فکر کنم که شما دیگه صدها ویدیو زیاد هست. پروا ندارم، اهمیت هم نمیدن، کردن گیرن. فقط دل من تنها خدا میدونه، من کسی کار ندارم. تنها در استادم که در اومده عطیه دادن علامم کرد. این مخچ نام دارد برادرم، مخچ برادرم میشناسم. یک بار در هوا خوردگی بودم با این برادر عزیز، باور که به خدا قسم سخت پشیمان میشوی، دیگر سودی ندارد. تو میدونی که چی را دستگیری کرده ایستاده، تو میدونی که از پشت چی گاو زده ایستاده، از پشت چیزی که الله حرامش کرده ای پشت همو گاو زده ایستاده. بگذار که دهم رو هموشی باید هیچ گاه پشتی او را نگیری، هیچ گاه پشتی رپ نگیر، از پشت رپ هیچ گاه گاو نزن. روز قیامت میخیزونن تا به خدا قسم خیلی پشیمون میشه. چی جواب میگویی؟ هر کاری که میکنیم همون جوابش انتظار بشه. مثال نمازی یک سوالی که مینویسی جوابش مینویسی که در دوامش انا همین گپی که میگی جوابی همه هم در سرت بگیرو دو که ما همین گپ گم هر روز قیامت من چقدر جواب گفته میتونم به خود جواب تیار باشه مرحمت گپ زدم بگی. اگر جواب داشته باشی، وقتی که جواب نداری خوبترش در این باره صحبت هم نکنین. مرا بسیار مینویسن چرا تو در رپریستو عطیه نمیتی، چرا تو در ارتیستو عطیه نمیتی. آخه من میگم برادر عزیز، دموکراتیا هست یکمش، دویمش من با او کار ندارم، او چیکار میکنه چیکار نمیکنه. من در نوار خودم گپ میزنم درباره موضوع خودم، موضوع اسلامی. همه انسان میدوند، میبیند و همگی همین رپرها میدونن که کارشون حرام است. کدامش پرس اگر یادش حوال گوام میگم که در حقیقت همین گپی همین راست بوده است. نه که میگم تاش نمیگه، میگه که حرام است، نه که میخوند. چی میشودی وقتی که گویی که حرام است و در همین راه رفتن گیری چی میشود؟ میدونی که حرام است و میکنی، یعنی که جنگ به خدا و رسول کرده است.